Arratsaldeon guztioi. Ekitaldi hasi baino lehen gogorarazi nahi dizuegu neurri soziosanitarioak errespetatu behar ditugula. Modu ordenatuan sartu behar gara eta ekitaldiak irauten duen bitartean eserita egon beharko zarete, aurkietan zauzienok. Segurtasun distantziak errespetatuz. Arratsaldeon a todas. Antes de comenzar, queremos recordar la importancia de respetar las medidas de seguridad. No nos podemos olvidar que el virus no ha desaparecido. Por lo tanto, os pedimos entrar de manera ordenada y mientras dure el acto, es necesario permanecer sentadas respetando la distancia de seguridad. Y las que estáis de pie, pues más de lo mismo. Bueno, eskerrik asko ekitaldi honetara hurbildu zareten guztioi. Aspaldi nabaritu genuen Durangon aldaketarako beharra zegoela. Eta gaur ere, ikus daiteke gauza bera. Plaza bete ilusio, plaza bete erronka, plaza bete amets. Jakingo duzuen legez, gure herriak helburu handi badauka. Ez dira betiko edo inoizko garai honenak, ez. Baina jakin badakigu ere, krisi soziosanitario honen ondoren, jeiki behar garela. Eta horretarako, herri honek norabidez aldatu behar du. EH Bildu da iparra, eta horregatik egiten dugun aldarria garbia da. Indarrak batu behar ditugu guztiok bide bera egin dezagun. Hala ere, ez dizuet gezurrik esango. Bada hau guztiani baino bastante hobeto azalduko duenik. Emozioz gainezka aurkeztuko dizuet lehen gonbidatua. Jasone Agirre Garitaonandia. Jasone, Bizkaiko zerrendaburua dugu, baina ez hori bakarrik. Zuekin emakume konprometitu eta langilea. Abadinarra eta euskaltzalea. Herri honen memoriaren alde, hainbat eta hainbat saltzatan ibilitakoa. Nire ustetan, apala eta argia. Aurrera, Jasone. Lehengo eta behin eskerrik asko, miren, eskerrik asko. Arratsaldeon Durango, aupa gure alkatezie! Zelako gogu eukin joten hori, nonoz esateko, pentsetan haben egundo ezin izeko nabela esan, baina bitu, Mandelak esatea benen moduen, dana emoten da imposible dala, hori egin daner arte, eta zuek hemen Durangon egin dozue, egin dugu, danon artien, eta, kristolako guztu emotozte, apura nerviosan hau, Durangon egotiarren, etxien, arpi ezagunik ikustia oso politie da, oso sensazio edarra da, baina, zera emoten da, bai. Eta gogoratzen duzu, egun horretan ezin izan nintzen egon Donostian egoelako, baina zema bezarka da, emango zinuen antxe hemen Durangon. Taripe goguen deket, hemen Bizkaitzen bosgarren eskainua lortu ginunien, zemat egundoko bezarkadak emon ginuzala. Eta justo, hau pandemizide eta etorriko zala eta jakina aurretik nire lehenoko mitinerako idazten hasi nintzenien, horren inguruen, hasi nintzen idazten. Nik neuko lan etxetik kanpo, bezarkadak emoten eta nik uste dut Euskal Herria Bildunik ezigotela. Horregaitik gaur pena bat ezin emon bezarkada fizikorik, uste dut motibuek eukingo dugu zela, hauteskunde honetan bezarkadak emoteko, baina doietzue, zutako bakoitzari bezarkada bana eta batez be gaur hemen egon ezin ez dienei. Beraz, bezarkada badanei. Eta bezarkada berezi bat emon gurutzu justu udal taldekuei. Ezine, ekine ez egiten dozuelako egunero. Lehenguen, pasabiatan, eukin ginen batzar bat, hemen kultur eragileekin, Reset da dagoenik, Euskal Herrizien dagoenik eta
uste dut elkarterik edo ondizena, eta guren eskakizune, gure proposamena azaltzen da hori, eta holako baten esaben guretzako kultura arluen eredurik onena da Durangoko udalak endabena. Eta nik, para nintzen arroa, zera. Eta bai oso ondo, udarako antolatu daien programa zinu, eta segi duen, aneri bieldurotzen WhatsAppa, zorizionak emoten, ze nik uste dut lan egiten danien, bueltan be etorri bidala, kariño pizkat, ez? Eta Arnaldo, zuk behin baino goizetan esaten dozu, hemen politikan egoteran jasotzen den gauzarik ederrena da jentien maitasune, ez? Eta gaur, gure parte, ez uste dano, konforme gauzela zuei, beste txaloa gure maitasun pizka. Eta bestelan zelan zauzie, ondo, hemen Pilar ikusi, ondo ez nina Pilarrek, ondo ikusten zaitu honek. Akizuotako batzu triste zauziena, baten bat galdu zuelako, eta beste batzu, imaginetan dut, arduretute egongo zariela, lanagaitik edo zuen negozizioen gaitik, ez? Baina holako situazioetan edo, beti pentsa hoi dugu, ez? Zer ikesi dugu, ez? Honetatik, ez? Eta nik uste dut danok konforme egongo garela ikesi dugule, zelako auskorrak garen, apurtzeko errezak. Eta zema zaintza biher dugun jaizoten garenatik hilten garen erarte. Eta uste dugu zaintza ganera oso personala eta politiko edala, ez? Eta politiko eda, politikan hartzen dien erabakizek, eragin zuzena dekielako gure bizizen gan. Zate baterako pandemizian, 600 lagun hildie erresidentzietan, 600. Errez esaten da, eta diez 600 persona, ez diezen baki bat, izen abizenekik, jentik maite daben personak hile indie. Eta uste dugu ez tala naturala, ezin lehike naturala izen, batez be, jakin badakiguleko zelako desastria izen dan residentzia pribauetako gestinue. Eta hemen Bizkaizen, dakizuenez, residentzia gehizenak pribau kontzertauek diez. Eta beste datu bat, Bizkaiko residentzietan, Gipuzkoako residentzietetako bierginen erdiziak dauz. Horrek zer esan gure dau, edo atenzio erdizia dela, edo lankarga bikoitza. Eta, nik Durangoko residentzia esetzen dut Barandiaran, gure haite bertan izan oindala urte bete, eta, ni neuk berba honi baino ez teketan hartu ginen tratureko. Bierrien ikusteko aukeri eukinaben, eta ikusi naben, baselako ondo zaintzen abien gure haite, gube ondo zaintzen gituen, eta, azken momentu hori heltzen danien, zelako delikadezi eukia bienez, berbakin esateko gatsa diezan gauzak, zelan ez hausku esan begizekin. Orduen, beti eskertute gongonaz, gure haite ondo zain jute egon zalako eta duintasunaz hil zalako. Orduen gaur, nik neuk eskatu gurotzue txalo bat residentzietako langileentzako. Eta oin galdera bat, ian odakizen. Badekugu osasuna konturen bat edo arazon bat, Osakidetza. Eskolatu edo eskola, universidadia, zedan alako arlotura de konseo zer, hezkuntza sistemara. Eta zaintzaren bat biher badu, nora jo bio. Udalera, aldundire, jaurlaritzara, hiruretara, ez da erreza erantzuten, ezberdin dalako lurraldien arabera, esteko zirikusirik Bizkaizek, Gipuzkoaz esate baterako. Eta horregaitik guk uste dugu, gizarte zerbitzuen sistema publiko bat bakarra, kalidadezkoe eta lurralde danetarako biher dugule. Lehiatila bakarra, gizarte zerbitzuen arloaz dekun erozer arazotarako jakin deigun nora jo eta jakin deigun tratu bardina izango dela danontzako. Hori da gure konpromisue. Eta uste dugu zerbitzu horretan biherginek soldata duin batukin behar dabiela. Gitxienek 1.500 euro. Eta uste dugu gure nausizek gitxineko atentzioa behar dabiela. Eta egunien, 120 minutu behar dabiezela gitxienetik, garbitu, dutxau, jantzi, pardela aldatu, jaten emoteko, hori da gure konpromisue, gure ustez, pardela garbi eukitie, duintasune dalako. Garbi usein eukitie, duintasune badalako.
Egunero baten batazen parejetan abie, gaur arraldoaz, jefiaz. Baina gehien bat, toketain zata Iker Casanovas. Bera dino ondo komplemententan gaielako. Bera dino banit nazenez Bizkaia berde horretako, abainokue eta bera Bizkaia grisekue, Barakaldokue, ondo, alkar ondo osatzen duelako. Eta, bai, errezoideko bier bada, baina, ez abaino ez da hain berdie, ez da Barakaldo ez da hain grise. Baina, alkarren artien gauza asko deku ze antzekuek, ez? Bizio gara, euren etxien hiru nebarre badie, geu bebai, bere naite fabrikako biergin esan, neurie bebai, txandaka bierreitea bien bizek, eta bizo daki uslako gatsa zan, gure aite gabaz bierreitea benien, da egun esloen bier, da irumean bueltaka, ez? Eta bebai batzen gaitune, eta nik uste dut gure historiz aurre gaiti, badeku zen ardura asko eta kompromisuek antzeko edie. Eta atzo, lesaman egon nintzen, eta zosten, mesedez, aikietu momentun baten Durangaldien industria eta automozinoe. Badalako eta hemen gestapen biarriten den bat, baino gehiago gongo da, edo horrekin loturiko zerbataz da. Zate duzten, importanti dalako esatie, momentu honetan zirt edo sart eiteko momentuen dauelako industria eta batez be autogintza. Eta oso importanti edala, oin aukeratzie zer gure dugun, ze batetik deku. Urkullu, bai dirue, bai bota olako enpresetan, baina inongo planik ez dekonik, eta beste alde batetik dau gure proposamena. Guk plama gure dugu hori dana egokitzeko, industria egokitzeko, datozen sasoi barrizetara, horre sasoiei aurre egin alizetako. Horrek ardurok eta konpromisuek konpartitzen duguz, Ikerrek eta bizeu, baina baite ametsa bebai. Eta bier bada gure ametsak ez die sartzen, ez die kabitzen euren legietan, baina gu ez gure ametsak aldatzen. Euren legiek aldatu biko da biez eurek. Hau proiektu kolektibo dalako, danon artien enbier dugun proiektu bat dalako, pasinoa zen bier dalako proiektu kolektiboa, pasino dino, salke batzutan berroa motza dala hemen politikan ezin leikela berbainez maitasunaz ez pasinoaz ez horizontasunaz, baina ez honetan be pasinoe bier da, baina batzui pasino eskatzie gauza apurat komplikaue da. Eta pasino bakarrik ez, batzutan egize eskatzie be ez da erreza, ze Urkullu hor da bide esaten murrizketarik ez da belaingo, eta hor murriztu dauia osasun gintzan, murrizketak egin dauz gizarte zerbitzuetan, irakaskuntzan hemen hainbat irakasle ikusi ja, badakizu ja honezkero zen murrizketa datozen, eta zelan sinistuko zeu Urkulluri hartazirik ez da sartiko dinoenien. Eta promesakin berdin, egun honetan promesa asko entzun ditugu hauteskunde garaiko promesak, baina zer gertatzen da gauzak egiteko unea edo heltzen denean. Atzo EAJ eta PSOEk argi utzi zuten Madrilen, ondo erretratatu ziren gauza bat esaten dute, eta kontrakoa egin. Betetzeko gai ez diren gauzak egintzen dituzte. Botoa ematen zoazenean, mesedez, eskatu produktuaren garantia. Nik gauza argi bat esango dizuet. Herri honetan arlo nazionalean eta arlo sozialean aurrera egin nahi badugu, berme bakarra Euskal Herria bildu da. Berme bakarra Euskal Herria bildu da. Boto bakar bat erez, dena agindu, baina gero betetzen ez dutenei. Boto bat ere ez, dena agindu eta gero ezer betetzen ez dutenei. En estos días hemos escuchado muchas promesas, pues las típicas promesas de campaña electoral, pero ¿qué ocurre a la hora de la verdad? Vimos ayer en Madrid y el PNV y el Partido Socialista quedaron bien retratados. Dicen una cosa y hacen la contraria. Prometen cosas que son incapaces de cumplir. Cuando vayáis a votar, por favor, pedid la garantía del producto. Yo os quiero dejar clara una cosa. Euskal Herria Bildu es una garantía para poder avanzar en este país en materia nacional y en materia social. Ni un solo voto a los que prometen mucho y no cumplen nada. Ni un solo voto a los que prometen mucho y a los que no cumplen nada.
Batek esaben, Urkullu dala hori auzoko edo tipiko hori, etxeko giltzek lasai itxiko zenskiziokenak, ez? Bakotxa daki, nori iztotzezan giltzok. Baina Maialen Iriarteri ostera, gure lehendakari gaizeai nik itxiko noskizok ez, etxeko giltzek. Nire seme-alaben zaintza, nire nominie administretan, itxiko noskizoke dana, konfiantza osoaz, persona leiala dalako, persona fidagarrizia dalako, kokiltzen estan persona bat dalako, ni resilientzia zer da, nino galdetu eskero, perra bonbozue da, resilientzia Maialen Iriarte da. Nik horregaitik, ni Maialenekin edozertarako pres. Eta Maialenekin bakarrik ez, zuo danokin bebai gu, herri bat garelako, zaintzen dakizen herri bat garelako, elkar maitatzen dakizen herri bat garelako. Bitu, azken 4 urtiotan kanta hainbatetan entzun izen dut, guztau egiten dala jatalako letrie, nik uste dut nahiko ondo azaltzen dabelako sentidu izen dutena Euskal Herria Bildun, da nire bide lagun izen dienak, eta izango dienekin sentidu izen dutena. Gatibokoi baimena eskatu notzien, formal, ia erabilinekin, da baiezko emoztien, eta behin kasino guztiekin, eta gane animoi bielduztiezan. Ez dakizuei gustauko jatzuen alabez, baina, bizitzetik dedika hori jotzuet, niretzako, biziko momentu bat eta bizipen batzuk beti gogorazi egin goztezelako. Eta letriaz fijetan basaria, ez dakit, bajutxo da, igual altutxo ipini leike, baina berbetan dau ikesi dugunaz, gozatu dugunaz, sufritu dugunaz, lortu dugunaz, borrokatu dugunaz, gure aurpegi harpurtuek hemen, ima eta konpainia, ondo dakizue, mile movida pasauta gero, galdu dugune, irabazi dugune, gordetako sekretuek egul Arnaldo, gordeko sekretu bat, ez dakit, galdutako zatize gure aurpegi apurtuek, eta gaberen ostien datorren egune. Eta eguel galdetuko zue, nun dau Maialen, Durengon eta Maialenik ez, Maialenek ontxe ordu honetan laster ukingo dau debate baten, usteot ederto ordezkatuko gaituela, esango da bezala guk gustora esango geunkezenak, baina ezin dugu zenak eta ikusiko zue. Mundiala izango da, gaur 10-etatik aurrera uste dala, danak antxe. Eta azkeneko gauza bat. Hau da, Euskal Herria, Bildu, lanerako, prest.
zauria ez dut topatzen inundik, benetan aldatorrit pozarraietatik, ala ez oten nabil neu bere atzetik. Honezkero ikasia nago gerizpean, itzalaria zalean eusteko bestian, aldiz zuzkurtu eta pustu saiespean, bihotza somatzen dut eguzki eskean. Berriz minau, berriz minau, berriz minau, luze dirau. Berriz minau, berriz minau, berriz minau. Zelai bihurtzen denean norbera, irabaztea zer da, zer galera, nik ez dut nahi hemendik onik atera. Berriz minau, berriz minau, berriz minau, luze dira. Berriz minau, berriz minau, berriz minau. Bueno, Jasone, Arnaldo eta zuen baimenakin, eskerrik asko ez dakin non dauzen musikariei, ekitaldia edertzearren, plazer bat zarete. Iritsi da gure bigarren islaria aurkezteko unea, Elgoibarren sortua eta Euskal Herrian konponbidearen aldeko militantea. Askotariko gatazken testigu, hainbat eszenatoki ezagutzen dituen politikaria. Zuekin, gertuko historian, zehar, pasioz eta desioz, herri honen alde lan egiteko beti prest egon den Arnaldo Otegi Mondragon, Euskal Herria Bilduko idazkari nagusia.
Mila esker, Durango, askotan txaloak eskatzen ditugu hainbat eta hainbat jendarentzat. Azken garai honetan COVID-a dela eta ez dela euskal langileentzat eta gehien bat osasun arloan mobitu direnentzat eta hainbatzentzat. Nik lehenengo txaloa gaur eskatu nahi ditut montaje guzti honetan dauden langileentzat, zen eta azkenean sekulako lana egiten dute, hor dabiz herri, eta beraiek ere merezi dute hau. Azken aldian egon ginenean Durangon, uste dut hauteskunde municipalen garaian zirela. Eta esan genuen Durangon irabazingo genukela. Eta horrela suertatu da. Hau da, lehendakaria bizi den herrian, Euskal Herria Bilduk agintzen du. Eta lehendakaria jaio zen herrian, Euskal Herria Bilduk irabazi ditu hauteskundeak, naizta PSOEk PNV-ri eman bere botoa. Beraz, norbaitzuk aurrera goaz eta beste batzuk ez hainbeste. Anai arrebak, arrebanaiak, burkideak, kamaradak, berriz ere hauteskundetara deituak izan gera 3 probintzietan. Normala da, esaten dutenez demokrazia formaletan, hauteskundeak egitea. Eta normala denez, baita ere, demokrazia formaletan hauteskundeak balio izaten dute, politika konbentzionala egiten dutenentzat, promesak egiteko, marketing elektorala egiteko, eta hainbat gauza egiteko. Politika nolabait ere izki txikiz eta espektakulo bilakatzeko. Guk aldiz, arduraz eta arrotasunez esaten dugu, ezker independentistan militante politikoak gaudela. Eta guk ez ditugula konpromisoak besterik eskaintzen jendearentzat. Ez ditugu promesak egiten, ez ditugu zeru ederrik eskaintzen. Gu jendeari apaltasuna, lana, konpromisoa eta sakrifizioa eskaini egiten diogu. Guk ez daukagulako soilik proiektu elektoral bat. Gu ez gaudelako bakarrik gobernu alternatiba bat izateko 3 probintzietan. Guk ez daukagulako bakarrik gobernu bokazio bat, guk estadu bokazio bat daukagu Euskal Herriarentzat. Euskal Herria estadu bilakatzea bere luze zabalean. Eta horregaitik ezberdina gara, eta harro gaude gure ezberdintasunaz. Batzurentzat ezberdintasun hau akatsa da, guretzat birtutea da. Gu militantea gara, guk ez ditugu ate giratoriorik, guk ez daukagu bukaeran inongo administrazio kontseilurik. Lehen, Jasonek apatu duen bezala, ezker independentistako militantei gasolina ematen dion gauza bakarrak zuen maitasuna da. Eta maitasuna ez du kotizatzen bolsan, baina guk askoz gehiago maite dugu maitasuna administrazio kontseiluak baino zalantza izpirik gabe. Askotan aipatu izan dut, bizi dugun jendarte kapitalista hauetan, badirela gauza batzuk oso agerikoak direnak. Abiadura handia, dena abiadura handiz egin behar da. Baita ere incertidumbrea, beldurra gaixotasunari, beldurra lana ez eukitzeari, beldurra ez etxeriz ez eukitzeari, beldurra errepresioari, eta bat. Baina gauza bat gaur ziurtatu dezakegu. 3 probintzietako lehendakaria Durangon biziko da. Hori ia ziurtasun osoz esan dezakegu. Iturgaitzak ez badu irabazten hauteskundeak, ez du pintarik. Eta orduan, herri eredugarria zarete zentzu horretan. Orain erabaki behar dena da, gizona izango den ero emakumea, abertzela izango den ero autonomista, eta ezkerrekoa izango den ero eskubikoa. Hori da jokoan dagoena. Eta lehen aipatu dut, bere garaian municipaletan esan genuela, garaia heldu da, definitiboki ere, Durangon ezkerreko eta abertzale ero soberanista den alkatesa bat edukitzeko. Telesforo de Monzonek esaten zigun askotan, har dezagun, orain abiadura handiz dena egiten denez, har dezagun istan bat eta erreparatu dezagun ondoan daukagunari. Horrek ematen baldin bai digu eta emango digu pausa nahikoa gauzak aztertzeko eta sakontasunez aztertzeko. Hauteskunde batzuk daude 3 probintzietan, bai,
beste 3 probintzietan ere egon dira, Lapurdi, Baxe, Nafarroa eta Xiberoan. Guk proiektu nazional bat ordezkatu egiten dugu, Euskal Herri osoarentzat. Eta lehen aipatu dut, demokrazia formaletan ohikoa dira hauteskundeak egitea. Pero ¿qué democracia? ¿De qué democracia estamos hablando en el Estado español? Nosotras y nosotros hemos dicho muchas veces y hemos hecho muchas charlas y muchas conferencias tratando de decirle a la gente y de hablarle a la gente como dice Pepe Mújica que hay que hablarle a la gente, que es como la gente entiende que hay que hablar, no para ocultar ni las intenciones más aviesas ni para tratar de confundir a la gente, sino hay que hablarle a la gente como habla la gente. Y nosotros hemos tratado muchas veces, quizás en exceso, de alargarnos en lo que ha sido la transición llamada democrática en el Estado español y de hablar de eso que se llama la calidad democrática en el Estado español. Pues ahora lo vamos a hacer de forma resumida, porque las cosas también se explican de manera sencilla y de manera simple. La transición democrática española, esa de la que tanto se vanaglorian, es sencillamente esto: un jefe de Estado impuesto por un dictador fascista, que se lleva el dinero crudo desde que es príncipe y cobra comisiones por cada barril de petróleo que entra en el Estado español, y que además se lleva la pasta a Suiza y la tiene allí escondida. Eso es la transición. ¿Y qué más es la transición? Miles de torturados. ¿Y qué más es la transición? La impunidad del franquismo. ¿Y qué más es la transición? Un presidente tras otro, acabando con Felipe González, que financiaba, organizaba tramas criminales para matar a la disidencia política vasca en este Estado y en este país. Esa es la famosa transición. Hori da demokrazia españarra. Eta hori da aspaldidanik salatu egin duguna. ¿De qué democracia nos están hablando? Este es el resumen de la democracia en el Estado español. Y siendo esto así, todavía alguien nos pregunta por qué somos independentistas. Somos independentistas porque queremos vivir en una democracia de calidad, en una democracia que atiende a la gente, en una democracia que protege a la gente. Ze demokrazia sozialean bizi gara. Espainiar estatuan egindako transizioak bi helburu zituen: frankistei impunidadea, herriei autodeterminazioa ukatzea eta jabego pribatuaren planteamendu eta proposamenak babestea. Hori izan da eredua. Eta eredu horrek ona ekarri gaitu. Eta eredu hori da guztiz aldatu beharrekoa. Eta ze gobernu eredua? Todavía hay gente que cree que se puede seguir gobernando con modelos de gobierno del siglo XIX y del siglo XX. Que se puede seguir hablando solo uno consigo mismo, sin tener en cuenta al movimiento social ni al movimiento sindical. No solo sin tenerlo en cuenta, despreciando al movimiento sindical y al movimiento social. Y alguien piensa de verdad que con los retos que tiene la humanidad en su conjunto, Europa y este pequeño país, esta vieja nación europea, que son los grandes retos de época que nos toca vivir, que son retos generacionales, que no son retos electorales, porque lo que nos estamos jugando ahora es la dirección que va a tomar este país y el mundo en los próximos 30, 40 años. Por eso es urgente tomar decisiones con responsabilidad. Y ese modelo de gobernanza es un modelo de gobernanza que no es capaz de hacer frente a estos retos. Frente a ello, nosotros tenemos otro modelo de gobernanza. Durangon ikusten ari da. Eta zer da? Cuando hay proyectos que, además de para una década o para una generación, pueden ser importantes en términos de hipoteca para las siguientes generaciones, hay que preguntarle a la gente. Guk beste eredu badaukagu, beste demokrazia eredu badaukagu, oso erretza dena, eta da, aldaketak jendearekin egin behar dira. Los cambios se hacen con la gente, es más costoso. Hay que buscar tiempo, hay que estar con la gente, hay que mirar a los ojos, hay que preguntarle a la gente. Y yo recuerdo que en la cárcel alguien me preguntaba, ¿y si luego al final la gente vota una cosa que a nosotros no nos gusta? No importa, porque nuestro proyecto no es solo que la gente vote lo que a nosotros nos gusta y a nosotras. Nuestro proyecto es que la gente decida. Y lo importante es el método. Nosotros y nosotras, con un proyecto de transformación social, no solo ganamos cuando la gente al final decide y vota por nuestra alternativa, ganamos cuando vamos barrio a barrio, ganamos cuando planteamos alternativas, ganamos cuando organizamos a la gente, cuando le planteamos nuestra alternativa a la gente
y cuando defendemos que al final es la gente la que decide. Si hacemos eso, construiremos una sociedad diferente, y si hacemos eso, construiremos una cosa mucho más importante. Cuando uno hace los cambios con la gente, esos cambios son mucho más trascendentales y son mucho más difíciles de voltear, como dirían en el Uruguay, porque tú puedes hacer cambios desde arriba, puedes hacer cambios en el boletín oficial, pero eso viene una nueva mayoría parlamentaria y te los tira para abajo. Si tú haces los cambios con la gente, y es al final la gente la que vota y decide, esos cambios son irreversibles. Horregatik dira askoz ere sakonagoak eta hori da gure proiektua. Jendearekin aldaketak egin, txikiak baldin badira ere, baina aldaketak irreversibleak izan behar dira. Hori da gure gobernantza eredua, hori da guk defendatu egiten duguna. Orain, egoera historiko konkretu bat bizitzea tokatu zaigu. Covidak seinale bat besterik ez du eman. No os creáis a esos que dicen que hay crisis económica y social porque un virus ha atacado al conjunto del planeta. No es cierto. Las crisis ya venían de antes. El COVID lo que ha hecho es acelerar las crisis. Ya existían las crisis climáticas, las crisis democráticas, las crisis en las relaciones internacionales, las crisis en los cuidados, las crisis imperialistas. Ya estaban aquí, estaban de antes, porque las crisis son algo connatural a este sistema. Lo que ha hecho el COVID es acelerarlas y poner en entredicho todos los mantras neoliberales. Eta ze kuriosoa da, observatzea, ze kuriosoa da. Halakoa gertatzen direnean, orain mundu guztiak nahi du administrazio publikoak ardurak hartzea. Orain mundu guztiak esaten du ekonomia salbatu behar dela publikotasunetik. Orain mundu guztia egiten da sozialista. Eta etekinak gaudenean, zergaitik ez du balio errezeta hori. Orain mundu guztiak onartzen du nazionalizazioak, orain mundu guztiak esaten du diru publikoarekin salbatu behar direla enpresak, eta guk esaten dugu oso ongi gu ados gaude, baina hau ez da politika bat partxea jartzeko koiuntura historiko batean, hau da norabide bat, eta norabidea da, Covidak oso argi utzi duela, ez dagola aurre egiterik epoka erronka ditugun hauetan neoliberalismotik. No es posible, sencillamente. El COVID ha puesto en entredicho muchas cosas y las ha puesto blanco sobre negro o negro sobre blanco, que siempre me confundo en esto. Lo que ha puesto en entredicho es, uno, el Estado está de vuelta. ¿Os acordáis cuando hace muchos años nos decían el proyecto independentista ya no tiene sentido, porque ya la globalización va a impedir que los proyectos independentistas sean una realidad? Ahora el Estado está de vuelta, desgraciadamente lo reivindica la extrema derecha y a nosotros esto es una cosa que nos preocupa. Pero aquí hay una cosa clara, y es que si no eres Estado, todos deciden por ti y no deciden a favor de ti, deciden en contra de tus intereses. Eso ha demostrado el COVID. Si no tienes Estado, tú no decides. Y en un minuto te quitan las escasas competencias que tienes. Esta es la realidad, esta es la no ficción. Ha demostrado muchas cosas también el COVID, pero hay una que especialmente quiero resaltar. Son los invisibles los que hacen que el mundo funcione. Son los trabajadores los que hacen que el mundo funcione. Son las limpiadoras y los limpiadores, son los trabajadores de Osakidetza, son los camioneros, son los pequeños comerciantes. Es el pueblo trabajador el que hace que el mundo funcione. Y esto ha quedado muy claro en esta pandemia. Nos han hecho más llevadera nuestro confinamiento, porque esos trabajadores y trabajadoras han estado ahí. Y en muchas ocasiones se les desprecia y se les mantiene con salarios de miseria. Y además no se les hace visibles en la escala social. Pues bien, para Euskal Herria Bildu, para la izquierda, esos sectores invisibles son los que hacen posible que funcione el mundo. Y por lo tanto es sobre esos sectores sociales sobre los que hay que construir un mundo diferente. Eta beraz, gu oso lasai gaude, oso lasai. Badakigu denbora oso faktore importantea dela egungo jendarteetan.
dana abiadura hondiz egin behar da. Guk aldiz, nik aldiz, jendeari gomendatzen diot, denbora termino historikoetan irakurtzea, termino orientaletan, hobeki esan da. Lasaitasunez, askapen prozeso batean gaude, nazionala eta soziala, eta perspektiba historikoarekin ikusi behar dugu prozesu hau. Nun geunden eta nun gaude. Eta orain erabaki behar da. Eta erabaki behar da, lasaitasunez, konbentzimendu osoz, maitasunez, pasioz. Erabakin behar da. Kasu honetan 3 probintzietan. Eta hori da egingo duguna, ardura guztiekin. Eta askotan esaten dut, niretzat herri hau, herri jakintxua, gobernu zintzo batekin eta lege zuzenarekin nahi dudala. Eta ni jende arduratsuarekin osatu nahi dut herri hau. A mí me indigna profundamente, y Eduardo Galeano dice que en el mundo, y el mundo se divide entre los indignos y los indignados. A mí me indigna profundamente escuchar a una administración pública que rehuye sus responsabilidades permanentemente. Si no se pueden complementar las pensiones es Madrid. Si se producen rebrotes del COVID es porque la gente, y sobre todo los jóvenes, no toman medidas de seguridad. Nunca tienen ningún tipo de responsabilidad. Si se producen muertes en las residencias es un problema de no sé qué. Si en Zaldívar ha habido un problema, es problema de la empresa. Rehuyen permanentemente sus responsabilidades. Y al final de todo lo resumen diciendo, y la culpa de todo de quién es, de Euskal Herria Bildu. Bien, yo reniego de una administración pública que no acepta sus responsabilidades. El cuidado de la gente, el que se tomen medidas de seguridad, el que haya seguridad en los vertederos, que hay que nacionalizar, el que haya un sistema de cuidados para nuestros mayores, que hay que nacionalizar, es competencia y responsabilidad de la administración pública. Y ya estamos hartos de que nos digan de que el cambio climático se produce porque cada uno de nosotros y nosotras no reciclamos. No es verdad. Y que el contagio se va a producir porque no tomamos medidas de seguridad, que hay que tomarlas. No es verdad. Es vuestra responsabilidad. Es la responsabilidad de la administración pública. Por eso, ahora toca elegir entre un gobierno que nunca tiene responsabilidades y un gobierno responsable. Es tan sencillo como eso. Hay que elegir entre un gobierno nini o un gobierno responsable. ¿Qué es un gobierno nini? Un gobierno nini es un gobierno formado por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista. Ni abertzale ni socialista. Ni abertzale ni socialista. Los socialistas se jactarán de que llevan al PNV a un escenario nacional en el que limita sus ambiciones nacionales y se jactarán de ello, y el PNV se jactará de que por unos cuantos contratos lo que hará es que el Partido Socialista le haga cómoda la estancia en políticas neoliberales. Ni abertzale ni socialista, ni sabe ni quiere. Esta es la alternativa que presentan conjuntamente el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco. Y es un gobierno, y esto sí que lo digo con gusto porque siempre me lo dicen a mí y nos lo dicen a nosotros, es un gobierno que está permanentemente instalado en el no. Permanentemente. Ayer lo demostraron en Madrid. No a las pensiones a 1.080 euros. No a la actualización de las pensiones en el IPC. No al traspaso de la seguridad social. No al impuesto sobre la banca o sobre las grandes fortunas. No al derecho de autodeterminación. Es el gobierno del nini y del no. Ni saben ni pueden, ni están preparados para hacer frente a los grandes retos que tiene el país. Porque la pregunta que nos hacemos es, ¿alguien cree que ese gobierno en estos 3 territorios puede liderar la transición ecológica? Los que están haciendo un tren de alta velocidad que va de ninguna parte a ningún sitio, que ya tiene un sobrecoste de 2.000 millones, que un día hablamos de los sobrecostes también. Los que están poniendo en marcha incineradoras, túneles sobre túneles. Estos son los que van a hacer frente al cambio climático. Y el cambio climático no es una broma. No es una broma. El capitalismo se está cargando las condiciones materiales que hacen posible la vida en el planeta. Esto no es una broma. Y hay que ser radical en eso, sí, radical. Porque no tenemos tiempo que perder. Y lo que nos plantea este gobierno es seguir haciendo las mismas políticas. ¿Alguien cree que este gobierno va a hacer la transición digital? El gobierno que ha cogido una empresa pública pagada con los impuestos de todo el mundo como Euskaltel, la única que teníamos importante en ese sector,
y la ha puesto en manos de un fondo buitre británico. Este es un gobierno que no nos podemos permitir. Gure herriak dituen aro erronkei erantzuteko gai ez den gobernu bat dau. PNV eta PSOEk egiten duena. Eta horren aurrean arduraz jokatuko duen gobernu bat hautatu behar dugu. Abertzalea, soberanista eta sozialista, ero ezkerrekoa. Gaitasuna duena irakurtzeko zeintzuk diren egoera historiko honetan eta fase historiko honetan ditugun erronkak. Eta erronkak oso potoloak dira. Hori da erabakitzen duguna uztailaren 12an. Ardura guztiz eta beti ere begirada luzera jarriz. Ez dakagu nolabait ere lehen esan dut ansiedade handirik. Guk bidea egiten ari gara. Eta ni gauza bat esate dizuet. Uztailaren 12an ezker independentista igo ingo da. Botoetan, eskainoetan eta porcentajetan. Hori da gertatuko dena. Enkuesta guztia diote, baina tokatzen zaigu enkuesta guztien kontra borrokatzea ere bai. El otro día decía Cayetán Álvarez de Toledo que no había que votar Euskal Herria Bildu. Y estamos orgullosos de que lo diga. Lo que nos preocuparía es que diría que hay que votar. Esto sí que nos preocuparía. Pero nos toca remar con pasión, con humildad, mirándole a la gente a los ojos. Nos toca decirle a la gente que aquí hay una alternativa con vocación de gobierno y de Estado. Con vocación de gobierno y de Estado. Una alternativa que quiere poner a la gente en el centro, no a las élites económicas. Y una alternativa que va a tener la paciencia suficiente para ir construyéndose pueblo a pueblo, barrio a barrio, fábrica a fábrica. Porque representamos el futuro, porque queremos dar seguridad a la gente. Esto es lo que tiene que hacer la izquierda independentista. Seguridad de eman behar zaio jendeari. Beraiez seguridade faltsuba saltzen dute. Eta faltsukeri horren aurrean benetazko segurtasuna eman behar zaio jendeari. Eta galdera oso simplea da. Oso simplea da. Zer nahi duzu zuretzako, zure seme alabentzat eta zure bilobentzat? Bizitza bat nun azkenean bere erabaki guztia merkatuaren menpe egongo dira? Y por lo tanto, tú no sabes si tus hijos o tus hijas, si tú mismo o tus nietos y tus nietas al albur del mercado tendrán, lo más probable, por mucho que hayan estudiado y tengan muchos másteres, un empleo de mierda, un salario indigno, no tendrán capacidad para comprar una casa o para alquilar una casa, estarán sometidos probablemente a la represión del Estado y por lo tanto no sabrán si tienen trabajo, si lo tienen será con salarios ínfimos, una nueva generación que probablemente vivirá con menos derechos y más miedo que la nuestra. ¿Esto es lo que quieres para tu país? ¿O quieres la seguridad socialista, la seguridad soberanista y de izquierdas? Que consiste en ¿qué? En una cosa muy simple, que estoy seguro que si se le daría a votar a la gente, elegiría con absoluta seguridad. ¿En qué consiste la seguridad que da Euskal Herria Bildu a su país? Que todo el que vive y trabaja aquí, todo el que nace aquí o todo el que haya venido aquí, de fuera, de donde haya sido, cualquiera que sea el color de su piel, cualquiera que sea su ideología, cualquiera que sea su opción sexual, tiene garantizado en nuestro país el derecho a la vivienda, el derecho al empleo digno, el derecho a la salud, todos los derechos sociales, además de un sistema de cuidados que cuide a la gente desde que nace hasta que se va de este país. Y ahora, elegir. Eso es lo que toca hacer, elegir. Eta guk hautatuko dugu. Ez dakagu inongo zalantzarik, hautua egingo dugu. Gu ez gaudelako promesak egiteko, gu konpromisoak hartzeko gaudelako. Eta hori da gure konpromisoa. Eta Jasonek esan duen bezala, gu oso pozik bizi gera, asko sufritu dugu, kartzela ezagutu dugu, berdin zaigu, oraindik ere, eta horrekin aipamen egin nahi dut, oraindik ere jende asko daukagu kartzelan. Jende asko daukagu kartzelan. Egia da, oso kostosoa da askapen prozesua, asko sufritzen da, asko eman behar da, baina Lauaxetak esaten zuen bezala, dena eman behar jako maitedan askatasunari. Eta hori da, egingo duguna hemendik aurrera ere. Pozi gaude, lasai gaude, bidea luzea izango da berdin zaigu, egingo dugu bukaeraino Euskal Errepublika osatu arte. Porque como dice Angela Davis,
No estamos en la política para aceptar las cosas que no se pueden cambiar, sino para cambiar las cosas que no queremos ni podemos aceptar. Hori da gure lana, eta hori egingo dugu. Gora zuek, gora Euskal Errepublika. Edukazio txarreko kontue aititxe izen da, Arnaldo. Claro, zelan amaitzen diko, jau, baina sorpresa, sorionak. Bueno, beste barik, amaiera emongo dutzegu ekitaldiari, beste behin eta barriro, mila esker gaur hona hurbildu zarien guztioi, pres gaude eta bagoaz etorkizuna aldatzeko iparra helburu dugularik. Gogoratu uztailaren 12an zita garrantzitsua daukagula. Gogorarazi ingurukoei hauteskunde hauetako aukera bakarra Euskal Herria bildu dela. Eta, urten zaitezie superformal, distantziak mantenduz, eskerrik asko eta hurrengora arte zaindu zaitezi edanok.